Imwenyuro TV. We got you covered. Aiwanyu nabanya mujayo abantu aba amere yabihaye atoka mere yanzanye ibintu vy'amafrate rindira uraza kubona umuyoboza zani wanje zani wanje amenga iyo musubana ubwa alichoni kuza musese yeso tanaru sio muzi siremera manuda nubwawe usokora ico bita pepe uragomba kuvuga pepe uchayagende mu bishasha urakaza muri sawa ni sawa ko atevye Oya, sinate. atevye gose mve Oya, sinate cha. karibu gose kandi waje gusenga Eko. okay voilà menya kibazo none Oya. cyane nubwo twakikiranye ariko kibazo umbiza nubwo twaje gusenga turihana nta kibazo iyo twihana none ege ibyaha byaje kugira twihana Meze neza rero. base kuja umbiza abahungu Filippo mwema chamanuka uyu munsi harahetagiwe ariko rero uno munsi nje gusiga ngamumpirikisha tisi byera byera amudarata aritorera bagenda munsi n'atanu umviriza mani reka twaje gusenga reka twaje gusenga baratangira ngende je baraje twaje gusenga novyemera jewe Reka twaje muri fara. twaje turi muri France sigura turi muri France aritorera wabonye ko naje dose twemetse Oya. No, jana je gusenga. twaje muri frappe Tuce tura. ibi ni bikigaye mu ndiko ndabona yemwe jaye amena frappe yesu uyu ndababaze twaje gusenga cyangwa twaje mu bintu bya blague ngaha twaje gusenga cyangwa mwaje muri fete ninde yakoze ibyo bintu Philippe basi turabona ya frate yayisigara frappe kugira ngo tuzoronke utuntu turyoshe kukurukira ni kugira subscribe kugira ngo kije cyose tuzurakironka subscribe hanyuma rero ugaca ufite kuri kajya gakengeri Kajya gakenge.